Kardom, nali tum samay tek ponong tayo po social media along, Facebook along, YouTube along. Inud, keng sang keche kebiaso, bepar behan ang chuklem chot. Konane amunid, konane Rajasthan ni konane amunid inud, Pankaj Jain po. Alang li dak tribal along ri along, government office along alang li damat, tala ingkir Damchek. Konat Pensi alang li authority long loklo. Komat si alang li Jakong kipi lo. Kopi po si ingkir Damchek lo. Labi kopi action lo non an ke entangke. Lahai kadu kabe acquisition ili tumong do. Ate non an same action en pon pelang nili bang so video ka selam hud bang ke action en pon pelang. Labi ke program social organization hampang asong do bang ke alang li tum pen same demand polo alang li pan trading license bang than ponang ji polo. Sitame ing than pon un lo ma. Mata alang li pan pajok thurong ma. Inu chief additional officer. Alang li bang ke thanun bangke renovation aporsi ingkir check lopo ajale tithan same komal hadak ke dam pen kangkir dam nangji bangke ano itoma department amuni jong si hadak dam lo prutangte hala bangke kapre galamo sitame non bangke inud general amunit lata angtan amunit lang hadak department amuni ta kali alang li inud emcm but alang li thangnat ar pustame ave sitame alang li hadak ingkir dam check lasi lagi totally lagi illegal li tum chini pa melo lake chok chevek lake adai do vek alang lipan FIR PC alang lipan padem vek nang pop sitame alang lipan nebing nang lama kopi polo nebing nang ne alang lipan komane aling ke thia tum kerai kom do kokma hala samele to matha me melo komane a politician alang lipan kerai komma hala same matha me chief additional officer pan arjulo alang litumbang thagdon lo hadak renovation apotsi ingkir check lo hala bangke choklo renovation lo plutang te penipena repairing penipena side ota hai ingkir check choklo sitame ko matsi kangkir nang po department amuni si ingkir nang ji mamate angta namunit si ingkir nang po labenge nangli neli elitum jongsi la sonche plang pu lo tang te elitum hangke men tu ne pensi action same nangen etpo etum kana hem kang samsi donang po same non alang li phan ke ko pilo nebing nang lama department atum alang li phan FIR pilo ma hala samit sit hetan question to kupi posi rai komre lo kupi ni at he doji isi thetan a reason doji alang li pan action en nedat ke alang li panjong si action en person te hala bangke thangnat alama bilo alang li ke claim chok chide lo alang li pan nebing nang lo inside lo la bangke thangnat alama bidat po sitame alang li pan langding thangnat same action en e polo tang te tum kupi lo e tum matha nang ji ma matha nang arleng ke thitum alang li phan kerai kom pu bang nal to mata tha alang li phanjong si action en thek thide lo plutang te iltum council ajakong konat lo department ajakong konat lo ilitum phan dak sik schedule special rights ajakong konat lo ang tan amuni tum si wang si dak lason ang cheplang hai mate lason ka cheplang je ajakong do kok plutang te iltum kupi si dolang dak iltum long kupi ajakong si dolang angko nangli neli isyang tong chipi pe action en e plutang te iltum hala bangso pod ining arlo ko pila nale tum feeling nale tum ke mathaji ining thithe re jema ining pungpe re jema la soposi la sona monit ang tan ben monit si dang nang chi plang la sonang chi plang hai det bangke lage therak me ining same kang me ala tum tangka do wa joini si lang prong lama la bangke a hupen same do ir tum kidam tang same thek ponong lo la son thetan businessman tum kache plang chok che po nepo protest po kijutsi bangke pang samri titi penana long bangke ilitum stame ki chokche dokok titi ilitum halason ki chokche pu theglong lolo plutang te alang litum phan men si hadak adima klong ben masi plungjui nangji non ke ilitum dak compromise that ilitum pinipena lamben pang samdet po ilitum ajakong bangke bob that titi future kache song mangge jakong bob that titi tangka do tu mangge lage tangka pipo pang samri po se halasun mangge tum claim kle denang ji edum jong si ke chok che theglong lor ang tana munit plotang te halasur si editum same plung nang je lang ni tum han kalilo plotang te dag editum along rilong isi nang ke pater duna son si mandet po non nani tum koson si ke mathalo ne same non editum dag karbi long nang ke pater son si mandel isi government office ke komane
general amunit si hadak dampen ingkir damchek ji pu bangke rights ave authority masi ave pine pina social organization lapen ke bangso a department long pine chok che the tandolo plotang te hala bangi kaprega lamlo nali tum kopi log matha ji ke kopi po thailo nali tum kopi log ke matha nali tum comment speak tha possibility a reason a the bang kopi thai po nili jungjung ke matha bangke la son lo bangso munit politically connections tame strong pick arleng ke the ding tumpen stame alang like kachichini doko ka joini kopi ko sone halan bangke chini ni del stame kachichini doko ka joini si alang li aning alu alang li confident doko thai lo mene la sonjong si claim lo plutang te claim lo pusita me nili phan kumalo nai pu bangdoji atheni like hala arleng ke the pen same chichini hala so arleng ke the pen same chichini malo nili phanangi pu po lason ke matha doko ka joini si alang li la anang ding an same claim hai den ma jongsi lason plutang te da kumalo ke chok cheke lage ilitum long ke the ke ding atum ke the kere leader buka chikrong atum manglo lage ate alang litum si dak atwa thoplot karjulong teng pen plutang te bangso amunit pen an contract an same claim lapo inte bangso contract komalo ke people plutang de le council tum si people nali tum kopitong ke mathalo ne ajat alam ne dosame alang li ke chok che bang ke do veglo lage ati konane government office si alang li hada inut business ki claim bang chot si hada ke dam pen government office kankir dam check ji authority bang ke ave non bang ke theta na question bang ke alang li pan copy action lo ki en po jong si action en edde lo pulutang te nali tum matha pa menon iritum department atum laben ke council tum aja kong bangke lage ke bop pamelo inut private individual mane inut ili tum son general amuni jong si inut amuni jong si isia department phan la unclaim hide lo plodang te el tum system ki vik kalima alain phan action and del lo plotang te hala bangke thalama velo system action and del lo plotang te lang ding lo plotang te la ili tum system bangke ki vik lo itu ma council kadok ka department an same ki vigang technology athi inu vera munit phan an same thangnat same claim tek thede alang li hanlo ma alang li nut officer lo ma mate alang li nut politician lo ma thang takali alang li nut businessman la ba ke businessman lo bangke tangka bangke dokok thai che tangka ke doji tangka do pik je ante tangka dokok posi alang ke thitum an same thangnat action and idiot ma bangso department officer tumans tame alang ni phan lang ding ma last time isi theta na question do Pankaj Jain long isi legal authority doma hala bangso office kankir dam tala pangom dam do plutang te komat si bangso authority ki pilo lapeng ko people si ki pilo hala istame investigation pa menanji arju pa menanji lapeng ke rada thing usme wananji eri tom eson ben eson ka ke same arju long pene pena ke chokchi do po ratum mangsi ki thuru ne ji pomati ti ratum che song nang kong ti ti edom council a weakness bang same tum thek monong bo non ason la tai si council a weakness lo laben ke nani eviction claim ji punon ha jong stamina tum arju ponong lo eviction ji phan same apor same hokpon elo a date pipon elo sitame postponed kopi ko sone labang sitame klar da kalaben make paklang kon pelang sitame postponed a date fix elo pulutang te kopi sida angko polisi ki claim na helang la si daksa mele to matha me council aje kong bobdet ma komani si ki control ma il to ma cm dr tuliram ro halang di bangke eviction pon popolam no council pa eviction pon popolam no sitame khang check men postponed komalo ki control si council phan komani ki control ma ke to vek komalo ki control Assam government ang tan pen a force bang during tangpi la sopor si council dum samay aning hang ling mai claim mono ne eviction ji pusame eviction mono ne ala tuma date fix pon et samay ali postpone ang ko komalo da ke che jog dun la sinili gi pudam ji bang ke ki jut si bang ke litum nalitum ke matha ji bang kupine chun ji lake mate chun ji che alam ke pichoi populata matha de thai ji system article 244 mate litum separate state separate administration bang litum ke do ke nang ji ke nang so kalilo protang de lage ilitum bangsi nang control bomb ilitum claiming tung du ka sai same mani bang nang control that po lasi madu a party le
hai sitame article 244A ke pachun ji phan ke bor evek nang ji laben ke claim clear party phan bang ke support period sitame chok achi chi chacha ili phanangi pi hormu pen geli tum kupisi ke claim I un poi ritum itum dor I same dor ilim le itum kilong apar ke ilitum kisung ong munak plotang de koson halas sitame ilitum ke matha ke nang ji ke nang so ko mane a leader tum ko mane party worker tum malang litum mangke leke long po ane tum jung phan bangke long po ahe mari dopo gari motor dopo la bangke dopo neli kelang nun ipolam kali halai ke long po sitame as a whole kadok kave arada phan bidwok te chokjima iri tum a rights penchelar thot pulutar chokjima itum a rights bangke nang thijok po la so alar bangke nang bidwok chokjima ko loke nang ji letum itum a rights iritum hal hen loke nang jike hala so a rights bang iritum ke mo akayan samel tum long dopo semela ke nonoson pulutang te lake iritum bang akeng risi dover nang kokpo bang nang piwok chowok bang jong sikado ko beja kong do lablo pulutang te iritum hanang pipidet semel tum thangna semel chuvio laso posi iritum met hanga rights ke thelang kado kawe ason an bang iritum a rights iritum a land rights iritum a voting rights ilitum dak six schedule are rights lahai kado ka visi ilitum ke thela lahai ilitum six schedule nang pavir det pensi ilitum han nang bidwok ji pabang ilitum kronang ni kasi non council sitame aja kong ke bob ang thekson si along ke theklong neli ke theklong bang nang litum kopi tong ke theklong ni etum asap susap ilitum han nang pibom lo sarkar tum same development same wan bom lo labang development ke alang litum jong si wan velo prutang te kamat si wan bo non ruling government tum jong si development wan velo pulutang te nane opposition party ruling government kali tumai koson si wan thek bo iri tum arju polong ji ho pen hun de opposition party tum han pu palang tum kopi lo na ki pi thek bo alang ni tum kopi lo na pi thek bo na pi thek the athi alang ni tum bang ke council e ka chari ta kali council chari lo pulutang te alang ni tum same pi thek bo semelang tum council chari re pulutang te alang tum ke a hok lo thangna same pi thek lagi labage madu same thangna ta pi thek athi alang ni tum lo cha kong be lega ja kong do tum bang si pinang po si madu le bang si tame lage ki pinang ji son an bang pinang po la si ri tum pang thek nang ji son soni hormu pang thek dun bom nang ji council ja kong kon si dolang ma kon si ke bom ma bang si control ma il tuma council lo to itum ke isi ke tum Karbi lo ma farman si jame daka ja kong do an same utilize long no ma use pon long no ma mate bang si bang so council same na ki control lo hala same tum lang na kok po non lang lo pultang te jo komane ini business amuni chosi nani government office saming ki Damchek last time siang theglo labenge non la eviction populo komatong ki pleb ne hala stame postpone delo lasi tum son matha dun bom nang ji lang dun bom nang ji komarsi chok ma ki chok chema konat si tum ki pachok de lang ma kunat angden si ki chok chema ha ka do ko lang nang ji project tong tang ka pra video long prabjin ben to mi thame kardong